Woi Ilham, Ilham. Ayo naon Ren. Aing nek hesulanya. Atuh tinggal hes dia mah. Lain gitu pokoknya nama dia usahakan mau mobilnya lembut dia lamun aing hes. Oke siap siap. Bagus bagus. Dia mancan gincan lah. Oh hampura aing poho dia mah. Hanggeus pokoknya mula poho di warung eureun terus udangkeun aing urang ngopi heula nya. Meme berangkat. Siap siap aman. Nyari warung lah, ngopi lah ngopi, mantep ya ngopi mah. Nah, iya cocok ya warung ya. Wah, cocok ya warung parawan di nununggan age. Udangkeun ulah ku yang si Randy nya, tadi lamun geus di warung cenah udangkeun. Buset, gelis amat itu. Randy, udang Randy, nyampe yuk. Harese amat sih meni udangkeun nak. Ngopi ah. Teh. Ya sebentar. Anjir, meni lembut suarana. Mau pesen apa? Teh, kopi teh. Kopi apa teh ini yang bener? Anjir honya borosnya kopinya teh tapi kan aing teh nyawaran makanya aing nyebut teh pajar kenapa mun aing mesen kopi jeung tehnya. Wah bodoh liur kopi susu aja. Pakai es nggak nih? Wah tuh pakai kalau nggak pakai mah berarti kopi namanya. Nggak usah pesen. Gitulah awewe mai eleh be. Woi nyampe mana yo? Buset deh Ilham tengah udangkeun aing sorangan bedul ngopi. Awas deh di jailan gua aing. Dadah Ilham. Woi Randy tungguan aing kok. Mang udah gua baturan orang ditinggalkan mang. Oke siap bos. Antrian ini panjang dah. Tega ada Randy ninggalkeun aing. Oke musik. Oke heula aing coba